na say o sample asaya India spiritual doctor aso na betimi abane ne watrase na yama sample na tima say gide yesan say enne ahoche ne ohia eyeya ebia de etwere yare udi kudada bi na to ni pediem ana say yare fufuru bi say eduabo ye gutuo enso be na dia bo dua eya nto anyama eya agbalagba eye tukoi eye bochirewa eye apepe eye akonodi eye tongobongo to be dia bo dua na se bosu na dia bo dua dia India spiritual doctors mo ka chirewa na se be pa chobra be pimo yasue ye no trans 101 ye mo na dadwini adwendwini na efiri so okoko transon dem bebre oko all night oko fasting prayers oko trapake so bompa eso hwentimi isidia India spiritual doctors mo ka chiwo nyina ba ko pese tromrika na break ma se ahima kokobe 18 eda a eye ya wada efia da memenda ena kwesi da you do I say love me alone we are ba mama no 2021 India spiritual doctors mo kan ngo pese ni pe dese ni bia nya efiri aso en se oba bia benya na ware me aye no ho ade oni be ma atena oni oba atena ene ma bebre ntimi nkoso ma ade abra you do I say love me alone come back to me oni oba bia atena wabo ni ye bebe bia atena wabo ni ye nenso akwanko sigadia India spiritual doctors wo to ni sadia for se bra yenye do I say ma they love me alone ma ye pese oti ase se enye tuo enye blade twitwa we ne sadia aban saka bebe pimo India spiritual doctor nchene ka jiro doctor mesro ma show Bible school me na ko nursing training na ko teacher training my bele ko su ande pam na ko su adwuma ye mabo container dia ma so still India spiritual doctor to say for say brabe pimo ya so na bebi akone na me hwe ni ho eni ti akone na mo so akon ko tumi akon ko si bebi eni ti bra ya so eni eno entenase ye nche ni pada se ni se tumi ewo ho ensanom anadwo so kurubu ekuda bebi na da odofo mfie bebre mfie petepe enso ntimi ko dia India spiritual doctor to say for say bra you don't trust 101 you oba any man kan wasem fanchin you don't trust and some hinted you be dem na didi akiro be makrawa be man be mesua be man be mawu entimi nya adwuma India spiritual doctor to say for sebra sunsumu na sunsumu aware sunsumu ne mabebri there is so basa obesu na no na masie obetimi so na no ankasankase wuni asa deda no obesu na no tietia sebe ajanan anaso obesu na bia no ajanan na egun ho India spiritual doctor for sebra obesu na no obi da na obesu na obi no da be India doctor nchen obi obesu da bia no kunukum obesu da bia no nukum obesu no school atare obesu da na oku school obesu da no otro exam India spiritual doctor say man ko ba bia akwa hwini ho da woni meda wa china hwe India spiritual doctor chira kwan o kuma se ahima kokobi 18 eda aye ya wada efiada memenda ene kwesier uwani yare me pache se glaucoma yese cataracts ese scar na abaso eno tie ko woni operation woni me baya grade ya me sebra entitie ko gino India mamde bag Ghana e de bua manfo yeti ahaban yensi otumfo nyankopon na ho ode ne mfanto so mfa mmoa ni woni ne ko operation ko woni no operation ni obi ko ye na ni operation ewi ase na ni mienu na efra eno tie India spiritual doctor ka chose maintenance se mane nyansa ni mo bra no trans 101 na ku dibia enko yama woni no minimo bi oba me nchen o se doctor meni ni esi apolo meni ba mso meni efra efi be ni woni India spiritual doctors woni ni nhuna de efra na sa bona da so mu ye nko ade na so ba otumfo nyankopon ada woroma enema betima eboko ama ni netima sa nhuna de ehunu se o si peno sa se ni nipa de se ni woni ene o kanea yeso tuo hwe ni yare nti ade obi abra babo so oba bedi wo so kwadwuma oba banti wo so kwadwuma aso otimi ko baby ma isa woni yare nti no nipa no so ontimi ko baby aka wa hyedem India doctor se bra ya tuwodu tukui agbalagba anaso obi na abo odua pacho India spiritual doctors for baby pimo na for yesanso mo bibia ajo e mo bibia akwaba aha eye Kumawu television ene eye fiada wo hwe obre na no so abapa on sema du mienu ewo fia ha na ene aye fiada e time with India spiritual doctor ebusuafo na nsiasanso ahia biem se du fiada si na transe na chese susumsam ene ba bedi ho nkomo ne wate a wonti ase hawo bi a wo mamane bi a wo mu a wontimi nya no pomasibre na se ebrewei bra meka ne se injankan sanse woni India spiritual doctor ena edi ahia no tiabusua fronua na onua frɛ onua bi na abusua nya mo frɛfrɛ mo se bre na so tamit India spiritual doctor ya sanso ahia ebiem ya frɛ me Bakayoko minyankopon ne so eti fiti sabre edi ko se na nwatwe ebebode na se woni yen na edi ahia tene yebedi nkomo pa na obebusa se India spiritual doctor ono ene hwan ebi ene na eda edi kan a
woni adi ahia ewo kasamfonyini eso na ne nyina ne se ye ka India spiritual doctor susumsam yade ahodo ne eye etwere yade edam ensanom na odihye bi atomu tentan galamsey anase eye ahobambo wo abofra ketwa bi ontimi nkasa na so ontimi nante a we ene no ma bebre keka ho a yesusumsam a India spiritual doctor Jibre na wasa daje na waboa wo e wo sa kwa no sebe ya nso ha no ubenya ano promesibre na menko India spiritual doctor enchen na menko bana akwaba na answer na no India doctor numbers no ma mini kan fa ma wo sebe ya yedi nkomo wi a obetimi afre India na modi enkomo numbers no ye 0240 55 3682 0240 55 3682 India spiritual doctor number ena medical edi amount choto ho na ye ponwa na wa for India na wonna di nkomo djubede nso ebeka sima bi amya sore so a memo akonya na wonso agbawuram na nkoma ye ba bedie no dia wo so pese obusa na India achechemu de kire no wo so afre na India to ne bo ase achechemu ede akire India spiritual doctor ne kira kwan ewo Kumase ahema kokobin etimu wonsanifa so signboard si wakakraka ni pansa dem awiadam finfine ho na India spiritual doctor wa oba adwumade njabo Kumase man eni asantema nyina me kire oboase ene Kumase kwantempo ne so ho na India spiritual doctor en se be ka men meko India spiritual doctor ho makakoma na akwaba na mebusa no sei na nyoma mu esitie India baba me ma akwaba ya menia na efie boko de ene ada ya sanspechia ubasia na ye ni ya kwa akodi akiriwa na ba sadetie ye bre pa de kre o se akiriwa na ya nya bio but you see mpa bota o machi ene nya adwuma ko ene ye push on ye pia o san se pass na no mo ye no mo ya magane nya enti ye mo bibia ede anu wakari kaye yeah baraka de sala aha o se baraka de kele pen focus mi se edom ediabedra sisi iti wokan sane ne kwan so a eno India yes bre ye na se ye ni nkomo India mami musa we ye no kwese bibi o efre no beyi baka me da se bebre na ebe ma tiefo nyina so adwo de aba Kumawu TV so na otumfo Nyankopon onye ni yi mayen na onye ya doye no mai ho ba so kwa baka beye na wo kan ewo ho pa ewo ho enye ize ewo ho trodo na ewo ho sensitive me da se ye ka se beye gbebu sisi na beye kura na ene de ba de beye ye ho mfin bi enam bonsam so ana sa beye ne ye de ebaye enu nti no se ka se beye a uni a wonyi ni se beye wo ho na ebi se bewie program no ubehu se ampa beye ne wo ho na enema beye eye ne ekon beye de efa so ebaye nti beye ne wo ho beye wo ho pa na beye wo dia eguma odo sei yo me da se re ye kan beye ni ma horo bebre na ne se na ade ne hye on se bonsan ne plan A no na eye se obetry Yesu Kristo ahwe anu nti edika no de ne ko bepo bi so ka chere so fi so Nyankopon ba ampa onya no mfi bepo no so meto fo mo hwese otumfo Nyankopon ba suma na bofo am ya be so na ampa o feliye ne to so biem ana o saade ne ba se brodo ye pan aboye wa hanyina no so so nyame ba ampa dane ne pan no ne ye hwe eno so bonsam san feliye ana o de ne ko baabi ko gina baabi so enima wa asase so nyina so fi se obetima bomu ase asome bonsam dia me we nyina be ma ne be wa japade eno so bonsam Yesu Kristo eyina no eno ne plan B bonsam e de baaye na sa plan B ne efeliye na ni nyina we mu ode so Yesu Kristo hwe nyina no Yesu Kristo so no eyina no ni nyina ma ko site nti ma bonsam se akola Yesu na adwemu do pa ti sana tiade eno so be fa kwan bi so na mitimi ba be se nyame ma na bonsam adopte plan B plan B na ne se sanity dia obe friends obe employ bad spirit also bonsam before some eba na sa evil spirit ni sa bad spirit no nyina wo ho no kan o nyina bo no be your head to be your head no also create bi kan ho nti o create two spirits and everyone say makatiba is makatiba no
and one more thing more Junis ah the same my the plan A by but some mama feeling and this time yenye day my employment then yenye bit my saying ya me ma wasase and that's all head trust him now take trust na o say me o tun fo Nyankopon soro ya metena bia e na asase so ye me na so ntia so na so wie no san ka say mo hwe mo hu yie sa mo no twiase fo na tia asase so no say wie no san ka chese asase so sidi fo one bonsam enti on cross bebe wo mu a unya sunsumo djuma untimi ntiase etita woni makataba makatiba the Satan ne trans ana makataba makatiba de ba sana tie dia eni yenya spirit nkuma bi a omo betini nipa na tena ben omo betena te omo fiem ye tuma fa san krofo so anya omo eti se ship efra bro chiraba e ba so pa untimi ntisi asase so nti efa ne se bonsam na e ship no to bedu puna no eno bombo dia no nya articulators eno mu dis o ma bedu ne o mitimi fast as person so enti monyi ne man fa mera krom o so gine man bedu krom a o se articulators sentimi ngura kona ni trailer ni nti ne sanitary yempe friends abosu kan macho ene sa abobo ya baby o mo mitimi ngura kona enti baye ni suma ni bibia ti sa abobo ya no ngura kona no mantem the sanitary ene makatiba ne makachaba ne the Satan tran ana mo ba conclusion say ene be tumi bi honhom boni bi a e be friend say bayi enti atuni di say bayi di a ene sa bayi oni nipa na titi omu fiem enti o pena brain information ya mre ene na de bayi de e ba asase so esan say Satan will send the first attempt no a pese odi Yesu sun nkunim no wantimi by say o ka say oh be born so e better from na dane aboyi pa no na obo mu asam de we nyina be chon and that was the first plan A of Satan. Okay. Satan the plan A of the bastards but one win it. This time on Tanasi, no inviting Makatiba. I don't make count on me the three your friend say group and not three people. Makatibi. And no omo ben bonsam. Omo ben bonsam, omo ye juma bonsam. Once I say it say me person me ba of your bedin samonia na ba man tem bedin samonia. Yese me nya obi o mantem ho na me nya ne wia se nipa no betima chem se nipa na mo pe no no efi o mu no tie eto kire me fiwa na sa ba fiwa be pe nipa bi so afa na damfo no na kire me se baka obata me say otuni prum time say opie time say no I know there need them on right need them on left need them here color blue ni gate here green eto say una wo think na wo be so operate na nya obi okumase e bia kwada so na se so e bon unya no yese onye obi onu ti kumase a ne kumase ni so link kwa nipa kro no efie ne nipa kro ni fie ho no eso so ide ama direction ya eno ti na benefo say sa abuo bi beka wo a na efruntumam to ti ase openi bi na ne yerete da openi na no kotewu ti ne yire nkwa ne nanim ana openi ne yire na fushi so wo asma si fa free o ye utimi ye bema o kotewu o say nye obi amire ne ka che o san se yire nkwa ne nim oni ade na na leak information yes enu ti makatiba no omne ede sa tumi ne bai omne bon sa tena se yes sa tumi ne fense baye tumi na baye tumi so oni nipa oni ye na tie fiefiem oni ye ti basim oni ye ti kamu oni wo market oni wo suku mu na ni aba wo se nyame fie asore dem ko ye ni aba ifokura na ti ho asore fie ho yes enu ti ma o leak information akoma bon sama na sewa easy bon sama ye di se adwuma ni ye mrema enti efiri wono afide emabonsam ye successful ama utimi implement be through the wisdom of makatiba omne sa witchcraft in the Bible na te se omu ema sa tumi ne ba ye bayi no eno e ba se embe sa de nko a ana se kwa bi so mutimi ade yi ye tie nie ade bi ye se ade bi no o sa wa ade timi ade yi but a negative side o se di na da so no e ye bayi na che se e ye bayi na to the stand say do we so e ye boni to the sense say baka e bia wo ye mu ba ya ka che se wo ye mu ba be president of Ghana what you say na e bia wo nua ba bi ana obra ba bi ana obusu ni bi ade ti kwa ye baka ba na anya me ba ene sa na te dem beji baka ba na ni mo nyam de akoma me ba on say e ya de boni e te nya de papa e ti bayi bia no nhede ni ade papa de manipa do say owo ne de ye ni ye ana wo ne sa de nemo no de say ade na e ye more chen ye de ye ni ye because untimi kwa kase o de oba ama ba nya adwuma promotion ai ni pakese na afa de wi ase no o de oba na kwa sacrifice wa witchcraft wo ye ni ye uko ya na ase oba
wasan saade no enti baye the aim of baye no e de baye say bonsam wo say na adwuma na edin ma ono nko a the next obey invite makatiba omo so ba no so di adwene baaye o say so bi television station and say radio station they said the director Samia bi Kumawudi o say nyo ono nko a one na pamfo ogelo one chinozo one kawachi ni nkrofo bebre so ti say na plan den yenye enju so me meeting na won say adwuma wura ne Same na nkasa na so nkora so tin di adwene ba Same fa etimi buwa mane yeye eti bonsan na ya boss no invite makatiba no sanete dia ne chief o invite dia yeso e ba buwa pa ene sanete dia ye fa honhom nketo o me betima na ntia konkofo ni fie edi information na bra yen ye pese di bibi ko mom so mo na be sanete dia ko di sanete. Okay na India wo kan say no baye no ye tibi di ma obi bebre na ekwa mo ye ne so mo wie no se no ene be de na baye ye dia ba tumi ne nto mo tra so mo create tumi no o me ye tumi o se tumi ne nie ye be ne dan ne tira ko dun kofu e ho no sa na tere mo nya botre Ghana for ma pa no start wo mo so e ma pe necklace asumade ko maade o mu wie so ga ye fa se wi ase nkwala so mo pe tofi ne ntafre the sa na tere e be wura nkwala anum se wura nkwala anum dia nkwala na chiche aduane enti na hana wo ka no se memi wo bia na mpesem de ma wa na se memi wo aduane a na se memi ja fa aduane bia ma dia ma sense toman so a metin da mo sa eno pa ho biam du a sa na enyi su nkwala wo se nkwala ne do so pa sense bible kwa kan nkwala ho ase mo mama fa ne kwan no mra me nchen da yenu se na osoro ahene ye won dia eto mo wura nkwala mo be wura nkwala wo de tofe wo de bo float o lo onyo ne sa ne ma eto di mi se enkwala mo ma mi ko school a mo mo ska no a chance in prepi ni sa yo abaifo nkwala ne bi wom ne ma me na de ade na ma na ofie ena okun ma ni ska no so kwa o to aduan na chiche bi mankwala to chiche bi mankwala na bayi na no spread and you can the number of bayi spreading a day is over 1 billion every day bayi spread. Oh yes, 1 billion. What are you Ghana? Oh yes, I saw for baby TV so let me 2 by 4 opwa hiri gaga we did what bayi what to bayi whatever I saw for Ghana 100 there be 100 will be 2 by 10 they do was and bayi nyansa and so having a bayi no more dominating no more time say say bayi no ni wo ye din unu baby abobo ya betima wura I'm ready oh jump no okọ sa no mo ye bayi no enu ti bayi ahonhom nyina no one twa to o je say obi onu sunsun bia beka cho say ahonhom nyina bayi na yeketo a ewiase ahonhom nyina but masa men try bayi o sa ye wo ye semani che obi a adwuma bia na o ka say bayi fo so ko ya wontimi nye eto mo de aduan no o chiche fa aduanim o me fa tomam amoase eniema bebe ko betima to ade abecho no de saade na ye no de abero na India de wo kan obi so timi ka se akoda ne hye funmu ina de sa tumi ni ma no ko ba na ye fa so enie eno so aduane no abia na no eno bo so nurse ni so a wo je akora no o so timi de ma o tun se akora ye de ne ba ne star ne so enti se de ne ba witchcraft work obetima ye adwuma ma ye wo se te se asofo ni bia na se football a friend say agents no obi okọ krebe say na so na ma na obi bo tu gina ne car wo gina wo hwe akola we bibi wonimu akola we bibi wonimu no akọ hwe ne ma me akira kwan no aka no kwasem ampa ye nya betimi de nya ye brapani a friend say Chastela say the kwan of fast say we dey shoot sharp box okodu has of folk for camp also ball de betimi about so try why Chastela na football enti sa na so anese fo ne bebra agin kola wo so o show to say akora we stand or dey ba ne so no ya honhom fa na say bayi honhom fa bayi no e bi to bomodia no timi e de bayi ni bi ma akora witchcraft no onya position wo e de sasa asiso we ya se crofobia ni eden police ni bi obeya wada yire no ya be man post ana so je ni obeya wada yire sa criminal no na akora se ni timi ode na o ha o man no obi obetimi ayire ni ya be man post and it what obi o star say obe hardware na band definitely be my post now witchcraft and so omo be bia so obenya position sense omo ko witchcraft kingdom no e de wo ho ankasa o person be ba fie kura bi and it obi ho so obo na wi a o so de twa na dwume so mebo eti sade de ko omo fa so e che bayi no e sade
eti mesre amame fo no mo make school baka mesre ne wudi kura wunya fama wo ba no na on fan ko school no onko jai se wo sresre enkura na ko school mo wa yi wo so oh ayi umambi ayi mambie ayi wa mame ayi no la she no aka no da mo no la she no aka no ayi very bad sa ne mana ho chenyina wo baka hu no a sebe wo mpa bo so wa akura no enche wo ma se wonya bayi India bayi ya wo kan ho asem sisi ye wo age bia nipa ni nya ne kra no etime gi etum na ye ne so adwuma anasese baka ne etie nie akra bi wo so a ne kra ne bayi ne mfa bayi de age bi etim de mawo ena se wo tie bia wo ye bafan kafro wo ye ya ni bi bayi etim de mawo hwe meche bayifo bi wo asankra gwasa ho ye fe kro no mumuni omni sama boy asankra gwasa sama boy ye fe kro bi se mumuni ye che bayifo akola bi wo ho na baka na ya areho akola ne te from kafra onante ontimi nkasa wonya ba 13 years no ye bayifo ye che no ebe nwanwa na so ko witchcraft na onante wo hima tutu ntima empenfo gugu na se okasa me ye kasa wo chiame nyina ana ni da ho che se o twale dancing kra papa bi so ade a chia na ogu fom onhunu ba dia edi baye ndi nim age group ene nim se de wusitie ene nim se yo bolobo uko school wa bo ye de eye se tama se tina ne makataba makatiba tenas no omo em nyan se omo kreti ade bi se ne baye a ade be timi ni nipa na bemben edi wo se baye ne ko ba asa na baye ne omo ne ye de titi fie omo ne ye ne wa sorry so mda bibia wo bemben omo ne ye ne nam eti amabo nsamo pewo a wo mre enu nti ene esi ye wa no ma bi ese ye fe se bayi no ma odi information iko enu nyina ne ko ye se tamo ye bayi no ma ne se o mu kreti bayi ni wie na so so timi nya enkofo betima assist wo mo e wa adwuma mu adwuma se mo hwe mo adwuma ya wo baka wo host program no wo producer o na feed wo bibia ma de de utimi ye wa adwuma enti o so no o mo ne ma mo ye na te se ye dada sitem dwuma di ye die but o mo aim ni se kwa abo sabe for so tima bayi nipa no wa say nipa that's their aim. Na India ye hwe ni sei se obi nya bayi na ye wona bia e bedadi e wonimu amo se wei wonya bayi e ye nenam anase sei na wonyampo asase ne sei ne dadi ma yewu me da say baka obusa intelligent question ni etie bayi no e ba ye di kan de ma cha 3 days mo hunsunsu aso na miensa e te say yare bi beba so ahia se malaria beye ne ho adwuma fever na ekeka no ho na ekeka ko na ekeka abi na akotwe yare ni nyina abeto board sa so be so obeda no wo so na no kopie kro bi so obeda na odidi na ne namba bia wo mpe obeda na se wo na ma na wo tu afa wiem bo wo sai tumi sai but e be wa gine se eye dae enti wo mfa na sem afide wo wa wo ti wa ewia kra se wo da se wani ko nya no no wani aye etuma so da na bibi ohu bibi wo dayem wadwene maso ampa eni na nu ansa na ade na si na bam afino ma start hoa no mo lift o kakra no mo eti say we smart na unya spiritual person me say India doctor na osusu kire no a e ho ne e ban hwehwem say mama obey owo faasi onanen ade ye koye bayiye ene ha no baka unim say onipa bebere wasase we so amu ye bayifo but omuni so mo abayifo 100% over 50 yes as wonim won ne de ne ye adwuma enti abasa no a ne next colleague bi na wono wa animu chen wo no otimi ba fa wo image no de kodi nsemo ne ahyew enti obi wa yetimi ya amamre na ache no no okana num asem obeka ba wia na ote ho ma wo ye ba mi da minim eso no obaifo omu yusu no tena se ono no na yi ne yemre onya anya di ewom ena no sa ne yetam obo yenya initiative no papa no na ansa na baye no sa aka na be initiative no age wato wo witchcraft ni mu no eno no ade ma wo ye ma obo baye na tenase atase kwa be na be fa so yes either say ye wo ba eye wo kunu ena ade bobo na tenase wonwo da so e ma otimi de wo yafunu na wonwo da no wa wo de no ayi ede bo atenase na je se waji spirit na tum spirit na wa be tenase afa namfo enti utimi implementing de ne ye adwuma utimi de ye niema utimi sa de sai niema no onya
ne ko ba se udu kunu ba bia no wode ne bo atena hye na obesom wana anase yekum eyekum ne ope wasem o yire ope wasem ti o e chekum no obekum kwate obese wodwuma no ayo jimi bulubulu na anum fie that's what they free no what they want obese okura sa oban so no am se ni kunu se na situation eso nya ni kunu so da onya ne da ote ho onim de odi aye o na ni nyina ko wi a de ba ko yan se unu odo be ko atuo de bia okọ adwuma okọ atuo wo so no betena enu ti oni ba be okọ we mu a wonya adwuma onya hwe so ade betena no nyina ye ne ya a mimu misisi no nyina atwetweme ase na maye adwuma bia bre mani kura ha onso nya adwuma de bi onya hwe ye de wakọ obi we complain na miti dwedwam ya ti uti na kobobo ya bupo no rough asamoja mu nyina ebutu bi aziza asam na wa asamoja de nai so si di bo short ya de uti da ne bo asamo be sia ana say ya captain ni say apia say apia so short we see so pass feel mun on the bomb kwasi short na de short payo ya adechire omo body ball abusia for Tarrant India spiritual doctor enkomo yedi nkomo afa baye ho en India kire ade pa na wo sense mo ka no wankasa ho adwire ho ebia na wo hwe sabre ye wo bi say papa yi na kira kwan India spiritual doctor ewo Kumasi ahenema kokoben team wo sani faso signboard so kakraka nipa nsa dem awia dan finfini eho na India spiritual doctor wa obo adwumaden pa de bo Kumasi ni asantema nyina the numbers no be pa che wo hwe wo screen ase a numbers nyina egu ho ebi so a ko se na wutie na woni ehuna de ne mom de eka no wuti bi wasum mame nkika nkire ho na wonso mo obi dumfo bi emfa India na woni India eni nkobo numbers no 0240 55 3682 0240 55 3682 India spiritual doctor ebia bambo na papa so pay extra crime wo abofra keto bi ontimi nkasa ontimi nante a India spiritual doctor na make am for edi amount edam esiabusuam India spiritual doctor obi ho a woto a na dan ya kasa madwenu amu nti ase mesrew momfa ne enko India spiritual doctor ho na wahwe wonhwehwe enyoma e ha twene na wontimi ensia no from Galamsey be pamto enei wo de wo krata kwan emma say wotimi ye adwuma no me pacho asase no bo modin ne hu India spiritual doctor no hwe asase no be yesika kokko ne wo no na watimi enyoma abofo no nsatimi akasika enti ehu asem eno nyane nyina ensanom ahinsam ena yefa de se akonya bi ato ye wo dia bo hwe penyi se wo fama hu hwe India spiritual doctor na kira kwan na omo pa na akonya no etimi odia ye fro na prekope na nso etimi sebi na ese efata bema aye ketekete India spiritual doctor promise and fail woda na bibi eno abede na ye kan say spiritual marriage no me patcho ye India spiritual doctor stroke after was say do as I say e man muntie do as I say when bema bi ho je pese bema nyama no India spiritual doctor na kan nyina che no wodema be gwa kwam edi amawo na won so etimi aboa pa love me alone to me nko a ema bema na so ba no wonu obi fufuro bia emfa nka ho India spiritual doctor enuma wei na India spiritual doctor and the cow baby na oye no na so ye tibomodin na for the phone number no na oni eni enkomo medical catch say ahena kokobi 8 mu wo sani faso eho ene wo oye adwuma eda yawada efiada memene da na kwasiada ba jose nie ma me pa eda yawada efiada memene da na kwasiada na se na we na India spiritual doctor wadi eye na juma mami sanko India ho India won se mo akwa ba bi India ya bayi kwasia ne bayi pa enam tie ni medical kan wa han wona o gina ni onyam de ama on de oye bayi pa na wa ye je free ho ne de oye bayi kwasia adan bayi kwasia ma adan bayi kwasia o se ne tie ni se bonsam ne ni abere pa ne plan A ni failure ba plan B ni eye adwuma eni wo ha bebrebe aye timi enu ntina penifo kan bibi se contractor wo yi dan no ensan san kan dan nti onuma adwuma pa
Eka oda no mpoma chi kakra akọ wa bomb pa onima dwuma sanete enti bayi no edina da so se ne enti ati san se olden days no ya na no hunu se ya ma menom ana ya ma no omo ye mmere to kwa aware dia ohia tumi be so de kwa aware na ase wo de kwa aware na se akwa ye yie di ama no nke so wa nke nye problem but kwa ye yie di ama no e bia no mo ya akrafo mo be chimni kun na da be ho no nko aso no enti kwa bi so no enya ade papa so what you say enu ti na se ohwem na e ma na kuta sa tumi ni mo na ne enti e ma nkuta ne mo ne se e mema ne de no se e baba ako a e se ma de be 2000 enti na e ka se mema ne de ne bayi bonsam o se se bonsam ne makatiba ne form e de sa de ne ba ye no e ne ma ni mema benya bayi bonsam no e no ba so nya we ana so hu se so mo dominate wo man mu bebreba e man ye easy something me convince it me spread it bayi even say sa bayi ayi no enti o mo fa ma so bebre the prepi se hu a se o mo ye sa de na enu ti ye obo wa na asem den so ba ko nanim no ko kasem na na memrema ma ana ma ne bebre so yusu bayi no wa ware ase obo so ko bayi na ne ma metimi pone bayi ne kakra de ma no se ji bayi no ne fa ko ware ase na ware na wo ko no ne obeka bia na ukura tie enu ti sa wo hwa emprem bebre no be ma nya sika first no be ne se wo ko sika si na ase e plot so na le papa de da so o wiesu so a ne yire e ma me betima be 100 times every day so no papa nsi ho okay india wadama wayenwei edena emeye hu se asumasi anaso bentia we ne bayi a oye no ne bayi bua eyesei ne bayi bua eyesei ne pepi adan so ntia ye tayi su kraman pa ne ntia tisa ne se ye su kraman ye su okra ye su tortoise even say achichide ye su achichide ye su ne man bebre ana nkran ko tawo types ye su ebi ne de especially tuntum pa enie nine kama bi wo be say yellow bi say si ne ni ne soro ye friend say enie nine na ne ntia tisa say o mo pe krama wi su ni say krama spiritual realm no or ye very fast ewo ho ena two was say aboa bi a ni moja no ene saa ne o mo de form ba yie no efa okay okra moja se ne de ne mfa entempre pini so ta hu se ye ta ya de sunsumdwuma o mo yusu moja se akonfo ne adai no o mo ta yusu krama mo chen okra entiokrama ne de ne eda so ena afesu ne sa ka ne se krama ne de so sa bom oboma e wo kasa wo de ka okra so ntimi nye sa momu no enti wo krama bi wo asemre ne be so a no wa bom no yafa no yaje so no de kwa na afo wo be kasa bi enkrama batene nipa no na yesa de ena afesu se mo odeni ade ne de ma wo beginning no mo se wa na wo so na no afa be so mo se da ko be ko ko share big men group be mu ye de etu ko share group ne mu ye da ho no be wo se wo no so no ene ade we na ya eboa ye de sa de na ye aduane am wadi no obaye wa kraboa yes enu ti ye ya ye sa wo watade ana ntima eti se wo tu bayi a ye je bayi ne ntima ye je ni kukuo ni ye de we ai hospital focus blood bank na blood bank maybe omoje moja blood bank mo kukuo no ne blood bank ene no okum nipa na ohwe mo de ne guom de ye omadwuma enti ombe ma kukuo na ombe ji kukuo ye be ma bayi ntima na bayi tare ye be ma your friend say wa boa e de aka ho na bayi ntuma na wo kan eno na ama ebinom ka se bayi kokko ne bayi tuntum na na ene wo ho enti man adanu a ye invite wa call which craft camp no atare na de call ye ene no bayi atare edana idi kan no yes yo de be kono ene bayi atare send it to say me be so me ba bayi kokko no be tuntum send it to say se adane e be fa unse no ne atare a wo hye aye ti se nipa wu a manya hwema me nko nipa wu a ne de wo komo kira atare na hye na de komo kyi no ye wadwuma de in the spiritual realm nipa bi wo so a obehye ne ho akonfo awu wo hye ne ho akonfo wu ana otun aye friend say wonum aduro wu a onum ya wu atare na hye no ye wadwuma de in the spiritual realm ne bo de pa eno nti na we no so no we be fa na mre na atare na wo hye de ko ye no eno so no ye onadwuma didi na ye ka bayi kokko ani bayi tuntum na eno na ntanya adwuma se when it comes to gene motia
makatiba agini mu nyina ne maame watam nyina ahye omase omaye djuma mabonsama is successful tunumu gay one ni nyina makatiba they are very omunim nyansa eni omodin pa o sente te say tumi mienu a omaka ho abom wa he Ghana said e mema mienu na say obaba mema ba omaye mema the twin spirit yes omuye ntafo yeah omuye ntafo na onim omo so no emprepi no omo yire bebrebe no omo yire aye omo first wife nsuo omo first wife nsuo eti ma me watane saa tumi ne wonsuo ni ade nyina ye omo ma eti saa tumi ma me watane saa ne manu ko omo ma minim sika ni bia owo sika ne ba ni sika dabi sika ni bia ba osika enti se makatama makitiba ne mane ma me watane omo ba keka de na je so omo nya tumi to omo ware nsuo omo say hunu biem say so if they link this way no nipa bia ni ho a enye oba ne bema ho nsuo na wo no so easy for them to get you. Two, nipa bia no honfa nsuo nsi na tare nipa bia no honfa nsuo nya aduane nie nipa bia no honfa nsuo nsi ni niema enti omo nya enu ti ye won pa ye bi wo aye ba ye si nipa oba ne bema wo no ma wontimi ye nipa onum nsuo wodi nsuo ye aduane die wodi nsuo ye ni bibia ma wontimi ye wo ye wi the second name the warane na wie bibia ni ho enu ti no sanse makatiba no omo yire ne omo nkofo ne sa motia yo motia kokko motia tuntu motia fita omo nyina ahye makatiba ase okay esanse omo tumi ne omo wo no omo ye the next to bonsam and bonsam omo ne bonsam na kwadi day in and day out abiribia the freemason the occult hwan the sango the Illuminati sub group bring them under so that you ni ade anything say omo no dia omo ne bonsam shia say and say ebia director any general manager any workers your meeting director and managers in there enunti so any managers in wi a me pese me di FM ba FM no pese me friend Bakayoko FM na Bakayoko radio matisi ese wo ya ade ma frɛ so wo ya nam no ma be hia FM ne ni oni frequency ye be den okay etim na kase o director aka ya te my be 1 day 2 days na mo sa group no so ma hia director so say yi na komom de adwuma hye se ne masa ye mienu ana ye so me nka tipa ye ne be bia fam pulu me fi radio station kase wo ne baaye me so fi radio station kase ne baaye me de adwuni se ne baaye enti ye se be ampa mo betima break radio station aka nyina down true mo knowledge na maka bom no se bon sandi ka wo ne plan A no a o use ya okobon san anya adwuma but time o ye we no de baye ni adade nyina ba asase afro hu se eye adwuma yie enu ti bon san no makatiba o mabo ma o mo so de wo ha ba gu nipa se baye no mo che baye wo fie biarem hwe ye benefo mo nya nkwasiafo o mo ni nyim nyansa aso kan ne se efie bie ni wa nwi se fi ma baye nim efie be na Ghana nwi se mfiri efie bia ba yewom but wo no ne be boa ne se obetu na mo aba India doctor ncha ba beja hobabo direction se ne ba ifo mo ntimi baka unim se wo ya ye kan na efie bia ba yewom me emu se skafo ni fie ho kuma se ne nkafo skafo akase aba ifo ne wo fie o mo ye de no ma ye out the hotel India na se asema wo kan na se ne fa bi no nka benye de mawa de o mo hwehwe ne se fasa ade pa pepe na edro bi so timi kase me de me beye de me de bo me ma ho ban o eti se wo so ye bayifu na so be chi me ma wi a me ma kwa ja simple what dey ban ma ho ban o kan na no ko abusuan mu no omo ya asan ne wo se nkomu ye level bi no enye ne ma no obaji san ko fo nyanyo ya de amo no ne de afeso asan ko witchcraft camp no sacrifice bi wo so obeye what you say odi ne man ne fiofo ne bi beye ntie papa wo si bagati ntie ne wosi odi nantwie wamantam nantwie akofo matwoma afo so ma ofufuo enam bia bi wom ana wie na aka kire me se aduane ya me die me di wia ma wo se tuo bi da ho me se ai sa tuo me tu wia me di wia ekoje de kobɔ me ana ho sika ye da we wudi sa nam wo nyina wia ye kotwitwa bakante de obetime wonu wo bato enti baye no wonu wodi ade ne ma no se afa adawe wo gye enu nti ana otufo nyankopɔ hu se saa die we ne ye be haye enti saa na tiere odi tumi ahye haban mam e Ezekiel nwoma no enti enware saa haban no
se ne be ye be ma sa otwa so onya yen enu ti no se ma ye nyan pa boda bra ye mre ho e so hwe nua muslimi fo a omo bompa ye mako enum dakubia 5 times a day 5 times every day say ba yifo no ono ye adwuma 24/7 on pon baka what you say be ye ne de ye ni papa eni boni dem nua na tie ne say ye wo adom se yakopon de adom ma wo ye say no de ama India doctor na wo de ani ni aso ka ho na ba ye no so de wo kokogye ba ye tumi na ase wo de ba ye tumi e beton wa de wo de ba ye tumi sia at long last no de ba ma na ba ye nguase ama enjo be say abrabo bi betima peja afre be wiase na enema bi awurawuram wona na abrabo nyina sa ye de aye basa say tumi no enye tumi papa okay India na what to say media me hawi die makwam yaka je se beye bi a wotimi fi mabusuam na ha me na ekwa be na obi ye beifo a wotimi ha obi nipa na no asem na obi gina so e dia se no anase ni beifo ntimi hu sei wo hu da akekeke no ase no baga me das ni etieni se beye ni ya asan no wo se bonsam ni aim ni se obese nyame ma bonsam ni aim no enu ti na beifo bi be se ba bi otufo nyankopɔ obo na mpesi no na bonsam so ye de otutu no ko ni mo ni wo won se bonsam ye sa na ntino o invite sa nkrofo a otimi ni baye amne baye etumi ba amde ye adwuma no e born to the sense on nkrofo ne ben esa so ne nkrofo ne ben ntino wo abusuan ma nya obi a ne fa no hwe step by step wo abusuan mu a wo yese ne wo pikina on se omukọ anajo efiri ba 11:30 12 no matras e wo meeting to mo trans wo meeting a ye busa omo one after the other yes e dey na koso wo busuan ai mabusuan no bosuwe de ahwe shed an koso bia omu nyina da so okay oso oh nyame ya adom a sorry hodo mu nkanyame wo ho o sorry ape o si nwabo ne pani ni din o si bosumi e bai menua kuma na menua pani ne ba bi anya boga bi ba be wa no aware no ye next month nko a aware ne beba so enti sa aware na pese mugu no oh we fine obe wore boga sai oh ne ye who case ni anjo so isa som de be ye adwuma ene sa na te de na pese ye o propose enya witchcraft o sa na te boga ne pukura pese obenya accident no wu asa boga no kura no wedding ko be no on cancel no ana sa boga no kura no oba no kura ne mo bi nkonkodi no ne enko piesu ne enche no na na nimu as na aware no na onu wa choose ne the stamp na egusa se bone be no de ayewo egusa se oh yemusa oh dabi na se okra wo kan sa na omunyina ni age yes eto omu ye ne sa wi omu odani ni nyina ma oni akire ho ne ma nyina wi a ni aka je se ko dwaman so my meeting na wi no ko baye dwaman so ne ko to ho ne ma bra ete ho na abekọ no omo siesi aware guo accident fibroid diabetes pressure kotiwuye eka ohia ahokyere amane abamane ni nya ya hyehyɛ odwam obi a oni hoton ejesa se wo pese wo ma wo nua ba no wo sister ne ba no aware ne gu no ana boga ne wunu no akoto accident na wo di aba ana so pese aware ne ye ba so obi kochi no okobo adwama me kochi no akoto adwaman na wo di aba etu di ba na pani na hyira so ma wo se fa ko eno an no ne no mebo se okọ adwama na akoto sa de se ye ba wo ntimi nwo ana se accident ace ana se etwere na de ade na yes eno se ode ba ye frɛ nipa ne kra e ma ne ba camp ho mo na ya to abɔ no obu akwa na obu wa ye mfrɛw oba se o suspect we o ma mi ni ono wa ne fine no a hyeda ye aduane bi a wa week na se e wo ani nti ho week na aduane obra na obu ahyeda mu kondo o person na no de afasika so what you say bra mo te say we de mo ma me medi lotto bi o we de mo ma me obi a chem sika bi o na jama ma obi abi nti so je 50 Ghana uso mu apa ya adwuma okay obetuma ya aduane o ma obi obetuma to atare bi ono ya se o city open life papa bi a nika ne shorts ne foot ne pabo bi abe ana obetuma to no de ade na se o de ma onya akọ connect o connect ye adwuma o mo person so a obetuma ye ho ade ne afrew ye frew se pe na ba bedu ane de yare na ma ye de yare na ma na akọ ade achi a ne ne etaso mi ensa na so ho dodo ne yare na start ye adwuma ebo so a eyensanom o beto ne sa pepepe
no mo di amount the same procedure India Mr. Boy way na fe yen kwa man so bia no bi wo question bi opese obusa na watechemu e mani pa na wate no kuma se wasa pan so wo ka asem bi se ye bo watenase a oba ekukuo no ne ade ade eno na ye bo watenase se nim se huhu fam e wo campo ho oba ekukuo no ye yesa no mani nyina digum de ma wa hunamu no ufiri ho na wo ba hunamu a wo de ka ho ba ana se ye ben ho ne mo ba hunamu a okopɛ no ma no okuma ba beye ejesie baby. Very intelligent question. Kukuo no your days say de be mo abetim dia kofi ene o days be gya no ho ba entare ne de o de beko ana waboa no so de ono metena ofie but why aboa wona ta kai wo kire se boss time aso ti so ne yenko ukwa so dane no ana wo dane sa aboa no yes obetima dane sa aboa obetima ko wo se ubenyini de otimi ko form bia wabi wo mu obetima ko form bia na ne etiane se beye na abaka eni abresa no omo ha nipa dasani bebre na mo asem bia meta ka me se beye enti nipa dasani ni ahonto ene diabetes pressure kotiwuye awarija ye stroke enie mesisi bebre ye banyankopon nye sada nyankopon empren ka so di stroke maw nyame empren ka so di twere maw nyame empren ka so di hia maw nyame empren ka so ya abaye ho ofa be mama matwadi nyame nka se wo abaye na mo dane wo kra yana eyam ya bebre baka yenu ama no mbo ahofe kro mo obefiri obedu akare me mataze di no obi aso nwale no ena mewa na meye usei na meyi life omo bo bebre be nyina ye memment aware ne so ntimi ma twa spiritual marriage nyankopon momodin fa ye bantu ye fun ne duru na jo asan dane ne ho bibi asan no abeda ma ye fun ase ne nyina ye bonsam na ye sa ne ma ene ntini ye se ye okumase ahima kokobi 18 eda aye ya wada efiada memeda ene kwasiada wo ba bia ofri ba Ghana ha bia yisa wo na moboase kwanso nko na abesi wahima kokobe ni aka ne de wan pie sofolaya wo be pie ewo kejetia so ofri nkan kwanso dia ene odu tech junction wo si fom wo benya ahima kokobe ka ebi so wo free se hwikwan no susunwa kwanso na eba dia wo ba besi sofolaya wo si sofolaya fa ahima kokobe nka wo fa ahima kokobe nka ka che down se down pa che be si ahima kokobe 18 usi ahima kokobe 18 ho apɛ ye somebody ho bamboo dan kɛseɛ bi so wɔ hɔ me pacho bamboo dan ne kyɛn pɛ ye somebody no kɛseɛ ya kyerɛ so India spiritual doctor prayer and healing palace woban sɛ ahyɛsodie bebree na sɛ yare bebree gu so electricity for transformer si hɔ transformer na kyikwantia bi dem buso obi asɛ okɔ doctor na ofi India ba no ana sɛ okɔ India spiritual doctor nkyɛn baka wakɔ nante akɔmfo so twa akokɔ abrɛ amfa dogo wananti asofo so oil anye yie water wanuma ofu ahye anye yie pake me pa acha wakọ camp bi etwere ntimfie miensa mfie nan etwere yare na ntimi ankwa pake tumi ni ho brane nkyere baka se utu kwana ko India omu ni hwio nemom nimdie eni nyansa eni adom a omanya no enu ntino ema emprepi no mi bia akoso na omo di buo so mo mama mere ne o mama ne enya bosom enu di na bishede ko me koko sua ade masa na den na mo de mo timi tu pon ne ade na ubusam yes ubusam spiritual master Dr. Yazini ni ba bebre nim no Ghana fo bebre tu kwa akọ ne nchen emu mpenifo ne hwanhwanfo pese mebodi omo ko Dr. Yazini ho kokọji nimdie ona so kokọji me tete na no kwasem so obenya abotre de watena ase no akire bibia pepepe enu nti ne eba e ma adwuma bi eba e ho ya ba odua ya to adu ya agbalagba ya tukoi ne ye bia me pa cho bia be pie mo India spiritual doctor nche wo be pie mo India spiritual doctor nche otumfo nyankopon da wo sa ne ma nie betima e bokọ di ama se trust na me ati ase se enye ne honam ne moja na anya ne ma ne wiem asum otumfo akabra chirefo na anya enu nti ne ka chiro nyina ye fu a wape yesi wo haw eduo be ne abua odua agbalagba tukoi ye di ni mpoko ye di apepe akonodi antoanya ama mbochirewa tongo bongo boruwa nanka enso be ne diabo ya bo odua ma odwuma sei ya bo odua ma na hia waware agu wo ya oba wo de anu aso beba India spiritual doctor nche ne eno ntrase 1-on-1 ye hwe ba bia susu ade bode hunu be mo medase abusiafo se mankasa matimasumu na ye ka India spiritual doctor dia na je se agudie nim kra
say enche to me padie India spiritual doctor yankwa ahoma so na yeni ahwefo eni nkomo ba ko mienu miensa bia se bi kaka na obi o kwashi bia opese obusa India na se rewati wa akaimu no obusa na India tete mu edi achrew 0202 66 84 62 0202 66 84 62 0202 66 84 562 0202 66 84 62 waiting number ubetimi afred no abaso na okwashia upeso busa India no wabusa na India ano edi amount na India spiritual doctor the numbers nso no ohwe screen asia ewo ho fa na yesori a wafre India na wone edi enkomo na se de tie bia no ohaw no wape anokumasibre edi amount eti India ye twen se ahwefo bebam na bebuso mu kwahye no se no baye no se obi nya bi na se o ka se mempa eno je se enwoma ye bona trade ma nyina wasade o made koma wo mu asa no ato na se oba wo ho a wan kasa sa no nya be jane kwan me da se bre ba ka obusa intelligent question se wo mpe na wo ba na answer me bad yes me ma adofo ahye we nso wo ba bi wo fie na hwe wo ba ne New York ni mpe ni nsem ka me mpre tintin tibi wo mu ase na ni nso ade na ni mu ade ase wo nso hwe bi ene niema bi a fa ne bra anase bi akoba bi akasa akwa na ebaifo boni bi di ne so se ni sia fa ne bra wo ba de ana tie nie bayiye ye nkrokro bayiye ye hye bayiye wo ma ne se tumi ne kura na so che ne de obeturo mika de sane ma naba na o de sane ma ne ba nya da ko ade na ne tie nie kukuo ne de nya gise e bia da tima wo ye bayiye ne ho adwuma no ne kukuo na be di ni sai na mpre pimpe bi wo ye bad ne wo witchcraft camp no wo sa to bi wo ne fie a o yusu kosua enti kosua se fiofo nyina ne maame mamo ye tena wo adan mu nyina kosua wo no magukukuo nu wo de ahye ne mpaase enti woni mo bia no se una yo ya oni se kosua ya kosua kosua ya bana we ya agemfu a we oni nyina enti se oye ne maame ne mani bi na se oye bibi na ha no a otimi koyi wudin no wo aye ho ade wo asa de akoto ti se base ye tu bayi no a ye yesa ne mani nyina ne dikan tituru pa ne se wo ba fo na taba a wontimi mfantu ansa na wa start aye ne ho adwuma sasa woni kan fo na taba ansa na wa ne ho adwuma ebema adwuma no aye den de amawo okay ana obo so chance opese oja no na oja so e dan kofo bi di be bom mu eni so mo so person ne fa minimo bia ne ye baye ho adwuma se ye tunu baye se ya de ama no na ewiase okoy omutime bonu ama komu kunu eti sanete na je se weni kwan a bibi sa ba wani ma wo fa so e de edane no onya ne fa ho die sa konsusu dia ekọ senti eti sa ne se ekọ nipa ne fa so onya ne akọ awie ne ye wade e beye de ama no eti ko hieduane bi no odi kura no a enye ne bibia eti se ya ba obi dua esukro ye de bo ni padua no ni asa akọkọ dan unti sa mfa so ne mo ni bia bi onu mom ne reti ma ba odua enu nti no se beye camp no ana se beye no omo chiche no ekoba ni se ya na onya sa ne nyina de ba ye waduru ebete aya hya ma na dware no hye no di dwane ntaba na go na oba be omo mepani omo ni gye no ho biem ene ma na wono ma omo ni gye no omo hu ni se enye ma omo biem enti omo ma ne nkyɛn ene ma medin sa wo ene ade na ni nyina chi no ebu a mu wi amuso hye ne ntade na ade me pa chow ni party asa ye hye ne ntare ye chiri obi so hye o ne ati sa ne se obia ne wasua ba me ne masua ne de enkyere sa se ne bayi ntare ne de ye betima hye no ne bayi ntare de ode bayi betima hye no ne o se nye bayi ntare ode ba na bia nka se okokọ Africa way be up and down onu kwa won share da o se babra me sheda bi eno tumi bi anim ne mam no ne e bia wa hyede akọ atuo no ne ade ne de a ensa de otum ne ba na wa hye no ene de ntare okay India yensanko ahoma no so na mensa insisu biem mensa insisu biem na ebere kakra aka oyanim no na yese yehwe bi afena na obi ne praso so paso na obusa kwashi be so obusa 0202 66 84 62 0202
668462 aha anase wo hwɛ ye screen nso ase a numbers ni gu hɔ emu bia obɛfrɛ bia no wobɛtuma bɔ awura mu na afei yafa na o question abeso busa no wobusa na India eyiwa no na se India na se sanete on set you meka so yi otufo Yankopɔn firi wa nipa ne ho ohene pa eye bɛyifo enu ti na prebi so bi ko ya de be ni kwa so yekɔ campus e bonsan enye bonsan no ka so me kira de baka ensuwa yo nsuwa ni bebre ho no anka so sori nkodi nsɛmɔne saa nsɛmɔ no we nyina ne bonsan on sori medi ne wo de aduadua ne nkola bɛyifuom ana ɔmo sori aba bedi saa bonsan no ai sɛ nsuwa yo nsuwa bi wɔ hɔ a ubɔ ne dua nye on na be sori abekum ana obesori abɛyɛ adwuma ɔno ɔhye nase ɔno obɛso no ba bɛbɛdi dwuma ɛno ntia sɛ wohwɛ ahohoma na sɛ tumi no bi kra yɛgyina sɛ wede wɔyɛ brafoɔ wede wɔyɛ sei na sɛ brafoɔ no de wɔbɛkum na wɔnyɛ brafoɔ no de wɔnkum but still nso wɔ tumi ɛno nti na sɛ yɛbɔ dua a yɛne sɛ o ɛbɔ 12 o'clock na bayinom ade kɔ ɛbɔnsa na wɔprɛnti saa ne manyina bayinom a no ɔno wɔyɛ adwuma de yɛ ma bayifoɔ no wɔnka ho bi wɔyɛ obi ɛsoma no yɛmploy no ɔna payroll so enti ɔno wɔnka ho bi na mmom no ne makatiba ne bonsam setin atras o manwene no ana omo bua wo mo na baye no esa se baye ne ba hunti no obetima unse obi wo adwuma obi bo onwom o se fie nipa wo ye me me nyina na fo ka kodu nkran adwuma me koye fie nipa bi no abi so koye efia me te fie nipa no abi so no ye enti akatua muso so akatua me ginya information naba says on na looking information me hunu se wonam ha yenye ose enti baye ankasa itself yenso so emwaye sans o mo haya bram India ahwefo pese omura no nam se ahoma ne ayesta ensu agugu miamia ntiama ahoma no ho ayi kakra eti yefensia na yesori de kwakra ye kwakra ni se baka otufo Nyankopɔn adom ye tukwa ye kosua de bebre ya fa nya akwadro ye ba Ghana so esua de bebre enti se woto na abrabo ni nkoyie ade biye nkoyie a me pacho men ha ho we ya so ene tene se wo ba yen kase wo ma me na papa na mmom no direction ye de be ma no ene besi ene ma me bi fra kra bai o se doctor nyame nhiraw nyame chance ma dan o se doctor beje di se me ba hwe sa makati ene no mate ahohoma guma ye bebre so abaye be wa ne de ne ba so ha nani ase wontu ensem hunu o se doctor obi aya na ifo ti aware ase mema ye se best man o be ka hunya mema for Canada for bia ne Canada that's it asem enu na chikwa osaye ne de ensaye bi ni nyina ba ifo se ba ifo ahye otumfo Nyankopɔn bo se wa hunu maba ma ne so ba bia antena ene Nyankopɔn ka se ne ma no be sha asase no ono be chia yam ena bonsam guso ne chia yam no enu nti bonsam so sa ahye Nyankopɔn bo se o ma ne ni njida akwani Nyankopɔn so yes man no se me munya hwe yie na mo otwa asefo na ede ene tia enu nti kwa ba ifo nipa da sani nam so adwumaguo adwuma enkoyie aware enkoyie abrabo e basa eka ohia yare dom a eda manfo so eni yare e wo so amepa chobra minim obi a koko hu woni ba ifo ba bi kotwe koko hu man so na o ti koko wo so na kakra purugu na ni be kan de eti wo de se eye scan wo wani so eye glaucoma eye bi cataract na wo so ana woni na ewusiwisi uhunu ba bi ade a India doctors no kacho nyan se eye kumase ahima kokobi 18 there so basa spiritual marriage promise and fail disappointment dead ye adwuma na yawada efiada memene da ene kwasiada yo kumase ahima kokobi 18 oba na obetra se one on one ni agbo awura ofie na o se prepi o mo ba ho no madansefo oba ye giudin o ma me din ba bia wo no ba bia ofri eno the element etimi faso timi ko ofie ekohu ekwan nipa de sani person de faso na baka busa akoshi ba ifo unya ni bibi no hawo dabi ya bone passe ono metre busa no fa information mra ni yen sell yes sell e be ma Nyankopɔn wura ho bonsa oni Nyankopɔn mo twep manso gidigidi ni enim da atu obetwa eno nti na yese wa ho a ye bo nyame ma e ba ye nchen ye number is 0240 55 36 82 0240 55 36 82
ne 020 82 97 825 how biara ye selection how biara ura fabra be pie mo yaso e ye twere yare e fom yare e kuro ne de obi na ho anifra anasa promise and fail oni oba bi oni be ma bi wo you do I say come back to me love me alone man mo ma ye na me ma ni twim dodo ye de otu fo Nyankopon ase onye ne ye mfa ma ye abusianfo na ze se de penfo kai se bebia da ye ekoso ya ani pitiri aha ene brebe makwan ma ene Tirate India spiritual doctor yede mu ebesie na me ko manso abore na mechia na kojo afrane Nyankopon wonshapa afenso miankasa owo me aha anti afecha woni ejadapa ene abusianfo ni nyina mama ka nyina Nyankopon wonshapa na afi miankasa be baby girl ya benfa aha wonso Nyankopon wonshapa na afi nana aduma papa bi Nyankopon wonshapa munya ye frame baka yoko mi Nyankopon se radi aduma na woche se ne yesan mo bishia yakabusia obia yo woni ngandofo amu hwe eye musumfo India spiritual doctor ni papa ampa ofi India ban che wasan akwa babi ne mewe ko ne ban ne masonko ene anwasem ko ne siwo yasoe enti se wo ba na wontimi nanti wontimi nkasa akora no sebe so sebe nya do so yinsuo ba akwa nipa bibe nsem bibe ne ka fa akwa no dia India spiritual doctor asema o ka chen se fa ne ba bi pimo kuma se ahema kokobi 18 eda a eye ya wada fia da memenda ene kwesera ene di dwumedi o yasoe na kwase me no nko a edambo kasakasa eno so ho de ba nyame adumi bia be boko ede amaw e bia ye galamse uye tutututu uye champagne uye alovia uye dig and wash uye pepepe uye hwegum uye gato ne aka chose se uye galamse na se o simple asaya India spiritual doctor aso na betimi abane ni watrase na ya masample na tima sa ejide yesan se enne ahoche ni ohia eyeya e bia de etwere yare ude ekuda da bi na to ni pediem ana se yare fufuo bi se eduabo ye gutuo eso be na dia bo udua eya nto anyama eya agbalagba eye tukui eye bochirewa eye apepe eye akonodi eye tongubo to be dia bo udua na se bosu na dia bo udua dia India spiritual doctors mo ka chirewa na se be pa chobra be pimo yasoe ye no ntrase 101 ye mo na dadwini adwendwini na efiri so okokota Sunday bebri oko all night oko fasting and prayers oko trap so bompa eso hwentimi isi dia India spiritual doctors mo ka chirewa na ba ko pese tro america na break kuma se